Ekho umuntu bengamcinga utekisi lapha besimcinga sonke mfowethu egqoke kahle utekisi emhle angimazi ngempela umkhaya uthebela ukuthi ubalekelani usafuna khona uhambe khwexela izikipa lapha ezingameneli amabhuka wameneli uNkulunkulu wami. Ngiyakwamukela kweNqonqo TV mawuthi umusha kule channel ngicela ucinezele i-subscribe button ngoba usendaweni e-right uzokwazi futhi ukuthola kuyindaba zamaciko akithi ngesikhathi kanye namabhinqa bese kungakhohlwa ukuthena notification bell ukuze uzokwazi ukuthola umlayezo mawukuthi khona okupostwa yiNqonqo. Ngiyabonga. Bonile ukuthi hayi akekho umuntu bengamcinga utekisi lapha besimcinga sonke mfowethu egqoke kahle utekisi emhle angimazi ngempela umkhaya uthebela ukuthi ubalekelani usafuna khona uhambe khwexela izikipa lapha ezingameneli amabhuka wameneli uNkulunkulu wami awucabanga nje ugodo neDobs nalawa amajacket ukuthibela ukuthi unganjani angathende ukubhubha lezi izikipa ezibampintsha zibanamathele sithi thaqa uNkulunkulu wami angimazi ukuthi abosayizi abekho yini thaqa sibana hey uNkulunkulu wami sibanele ngathi condom thaqa hey Amkhaya akavuma nje indaba yokugqoka nendaba yani into angayiphiwanga uphiwe khona ukubona unogwaja ubona unogwaja asikhove kodwa ke cha hayi okunyayi lutho khohlwa amanzi asemdletsheni akekho ngakwazi lokho ayenqula amakesha yaliwa bafemu ayenqula amakesha yaliwa bafemu Ayenqula amakesha yaliwa bafemu ayenqula amakesha yaliwa